Ngathi ngingena phela awazi uma ungena endaweni uyabheka uthola la madoda lapha sele ngemizimba ayisitukile uyawubheka mabi la madoda uma ungena vele uzongena nawe uzenza u-good boy sanibonani ade wena usibona sithengisa amaqanda yini nani yabona nje nawe uyathuka uyashuthi indoda usiphatheleni ukhiwe ijele malikhiwa ntambamba but indoda ukuyikho wona usiphethelanga next ake ume lapha kona enye indawo lapha ne-toilet engathi ibonda nje elugibele la kule bonda so bakutshela ukuthi u-rape skin abanga uboshiwe bakutshela igijima uye emall uyomthengela isinkwe e-Shoprite wena sidelela kumele ke manje sekuyi-charge ke amampela ke manje ubamba ibonda ngena iteki all star la esifubeni ngena all star ngemuva la emgogudlweni ubheka ngapha ngapha exactly uzwe omunye mhlambe wena usenumber 1 angisho ukuthi 1 2 3 4 amaseli uzamemeza lo senumber 3 Mchizo ya ndoda kuyikho ngicabanga ukusendela amafoto lapho ayi-20 amafoto ayi-20 yabo wena ulost awazi phela manje ukhulunywa ngani thiwa kuyikho ndoda ke upompe sengiyapompa futhi Mchizo athi hayi angisiboni leso sithombe simnyama sirasa uthiyama uyangithola athi hayi simnyama lesithombe sakhe angisiboni kahle peanut pomp laba sobise uthi ambulala vele thingisa amaspekile yathingisa komakhosha nawo leyo bengifuna to leave no stone kanti angidlulisi eda ezinye i-dress yes ukubanga more ayibona lile nto ukubanga more awuthiyama so okuyikho nje engakho ngihlala ethembeni ngithi ngelinye ilanga kuzokhanya kuzokhanya noma ngabe kukhanye nini yabo ngoba baze basho bathi uNkulunkulu angeke asinike umthwalo ongaphezulu kwamandla ethu ukufuna lesikhathi lesi abantu sebathi kuphelile ngempilo yakho yena kuthatha kuvuse edustini akuthintithe but ngisibabuye basho ukuthi naye usiza umuntu oyisizayo yes injalo yabona wenzani wena kuze ubonakala ukuthi uyafuna nawe ukuthi usizeke uke wazama wena ukujinda uphile impilo enormal yakwakhula ngike ngazama and lokho kuzama kwami njengoba bengisho ukuthi bengingakazitsheli awuthiyami bengingakazitsheli uyangithola ngenza nje ngithi ngenzela umuntu kanti akukho right bengingakazitsheli and yabo manje la sengidinga khona lile ngile manje ayisenzeki ngalendlela le engifuna ngayo senzeke ngalendlela engifuna ngayo angisamtholi lo muntu lo engifuna ukuthi angisize ngalendlela engifuna kodwa otherwise ngingablame abantu ukuthi abantu angibatholi or ini yayibo nje kuyikho into ilele emntwini manje lele kimi kahle izinto yikimi nje mfethu kumele kube yimi nje ozicabangelayo ukuthi mina ngenza kanjani nje kuphela manje iqala wena mhlawumbe olibonayo ukuthi uke walenza libe heavy la kufaka edanyaneni nawe abantu abona la uganga graduateile manje yiliphi lelo case lelo wabona kile ukuthi hayi manje sengilahle intambo rehe common robbery kanjani wawuyimi nama-outer my-2 sathi sivuke ekuseni singananto unkawuza ananto unkawuza sajuthana le way sijuthana ngakhona thiwa sangena esitolo sendiya sakhipha amagonja thatha salifaka ekhoneni salibophela ekhoneni sathatha gwaya sathatha ijam sathatha everything saphuma sahamba esanganti khona bomakhelwane abasibhekile same time sisadla imali kumnandi babreak inkomo yahlaba oyi-1 wachuza wabaleka yabopha thina siyi-2 safahla mfika kwamele siyebhedali almost umuntu wahlala labo 8 months to 9 months etrial singaphakathi tholakala ukuthi sekumele siphume sibuye sibe ngaphandle asaphuma saya ngaphandle mase singaphandle sekumele sokhulumisa ucomplain imncenge manje simncenge indiya lisho lithi hayi okuyikho bafethu mina ngidinga nje imali engange 5,000 yabo ngoba umuntu esimaziyo esilazi indiya nje esilaziyo
but lesisebenzi sakhe yiso besingasazi. Hayi ndiyavele silibhatale mhlambe le court licima icala. Yayibona lento le. Bese sekuba nje ilama petty crime nje amancane nje yabo lokudakiwe nje unokukwenza lokuncane nje yabo. Otherwise engatsho nje ukuthi kungifaka edanyana nje isikhathi eside yiko lo. So idanyana first time ungena belinjani or walibona linjani wena? No, idanyana ngathi ngingena phela awazi mawungena endaweni uyabheka uthola lamadoda lapha sele ngemizimba ayisitukile uyabheka mabi lamadoda. Mawungena vele uzongena nawe uzenza good boy sanibonani ade wena sibona sithengisa amaqanda ini nani abona nje nawe uyathuka shoot indoda usiphatheleni ngiphatheleni hayi bobhuti angiphethanga next angina next bayabuza ke indoda liyaphuma liyashona. Indoda isebenza kanjani? Usebenza kanjani? Sebenza kanjani? Aphuma liyashona. Hayi kusese semini manje futhi man. Awazi next phela wena. Kusese semini phela manje futhi man. Ngithola. Ade alright ngiyakuzwa indoda isebenza kanjani? Hayi mina ngisebenzi ngenzani? But alright uthi awusebenzi. Okay hayi. Thiwa yini osiphethele yona? Hayi angina next. Uze kuthiwa uzomunye lapho ohlele lapha esayidini athi danki baba. Ijele lakho nasisiboshwa singibheka kabi. Thuke na ushuthi kwenze njani manje? Ayibheka lento ekhuluma lokho yimbi shange ituke iningi nezikaya eziningi. Ayivele likhiwe ijele malikhiwa ntambamba but endoda ukuyikho wona usiphethelanga next. Ake ume lapho. Kona enye indawo lapha ne-toilet engathi ibonda nje. Elugibele la kule bonda so. Bakutshela ukuthi urape iskin. Abanga uboshiwe bakuthethe igijima uye emall uyomthengela isinkwe eShoprite. Boshiwe uyophuma njani? So wena manje uhleli la kule phasi inyawo zaleka. Yeah, bathe bingelela leyo ntombi wena. Sawubona sisi. Sikaza uthiyaba uyangithola. Bingelela leyo ntombi. Sawubona sisi kunjani? Hayi wena intombi ibingelela kanjalo wena. Sidudla. Awusengiyashaywa manje. Ushawelana intombi uyibingelela kanjalo wena wayengasho ukuthi lo mama nje kamnandi ini nani yabo xa ehlika avele nawe soyahlika lapha seyasondela la bheka ke mina ngizothi nguchiri wena out ne sure ungishele awu kanjalo nje sekuyashelwana manje hello baby kunjani ngubhebi wakho mina uyangazi wena ayisuka wena Philpop hayi man sisi man sorry man kancane man yabona sofuna ukuthi lokhu busy uyashela thi hayi wena sijwayela wena yikho lento oyenzayo wena sometimes sekumele ubambe ibonda bathatha iteki ngena la ubamba kanjani ubheka leyo ubheka lena just ebondini ngithola ngena iteki la and ususa isandla ngena iteki mhlawumbe athi 15 ngithola baphinde babuye bakiyeke kancane bathi indoda okuyikho bobani abantu obaziyo bale ngaphandle abazobuya basiphathele something la asinagwaya asinakudla asina next la thembise ke nawe into engekho. Hayi my sister uyazi ukuthi ngifahlakile. Uyeza my sister nenkawuzi uyazi ngiyankawuzi. Alright. Shoni ilanga. Thiyo ndoda ngoba uthi my sister uyeza manje kwenzakaleni? Hayi nama ngazi kwenzakaleni 1 2 3 thiwa wena sidelela. Kumele ke manje sekuyicharge ke amampela ke manje. Ubamba ibonda. Ngena iteki all star la isifubeni, ngena all star ngemuva la emgogudlweni. Ubheka ngapha exactly. Uzwe omunye mhlambe wena use number 1 ngisho zithi 1 2 3 4 amaseli uzamemeze lo se number 3 Mchizo ya ndoda kuyikho ngicabanga ukusendela amaphoto lapho ayi20 hayibo amaphoto ayi20 yabo wena ulost awazi phela manje khulunywa ngani thiwa kuyikho ndoda ke upompe sengiyapompa futhi eshaya Mchizo athi hayi ngisibone sosithombe simnyama. Sikaza uthiyama ngithola athi simnyama lesithombe sakhe ngisiboni kahle. Peanut bomb shaya another 2 twam ezinye zi2 yabo kulezi ezinye zi2 athi hayi lesingasibona ntwana ayisinhle lesi endoda uphinde usendele umfana ngale next door ezinye zi2 sendwa ngawo Khaliski yangena amaphoyisa mangena amaphoyisa bathi wena ngoba wena bongekho sona lana manje yini kwenze njani wena bakubheke kabi lapho uthi hayi ngithe ngigeza ngasherela ngawa or in khuluma nje into engekho ngoba vele bokuphinda awuna chance
waqala wakhuluma uthi hayi bobaba ile Grootman engishayile laphana yabona lelo phoyisa leli wena umshalami umntwana yeyina ndimshaya nje ngempamanyana ezithuli imiyeke baphuma basho hayi mfana hayi silala nawe senkingini yabona kumele wenzeni ilapho bakhona abakutshela khona ukuthi kumele ulibambe lishisa liphulele esandleni manje ugcina ulibambile awuna chance uzokwenza njani ulibamba lishisa liphulele esandleni next time sekungena omunye umuntu la makungena omunye umuntu lento le wena abayenze kuwe so uyasipheka kumele nawe uyenze komunye and wena so yenza times 2 ilana ngisho khona ukuthi kahle kahle ila siyibona khona ngathi sport clever lento shuthi from the start la eceleni kwethu masiqala ukukhuluma la ngikutshele khona ukuthi lento ngacale ngabhayiziswa mina kwasesigela njengoba nami sengenzani sengifuna ukubhayizisa abanye ngitshela ukuthi ngiclever tot nala idanyane ngibhayizisiwe nami sengenzani sengifuna ukubhayizisa abanye yayibona lento le bakutshela kahle ukuthi indoda asinanhliziyo sathunqala thina la inhliziyo sayifasa na razor fence sayiphunza emfuleni akunamama akunababa la enawe uyabheka akunamama akunababa and kumele vele ubheke amele uzibheke la so manje wena owangena wamqala nawe bakuthumela or waba nalokuthi ngoba nami ngabhayizisela no uthi mawungena ngisho angeke bavele ukugcinyelwe semthamo uthi ungena ube khona lo ndoda usiphetheleni uzenani emhlabeni yabo uthi hayi angina next or ini nani ufuna na ukufocus nyana but all right akubizi mafototo hey kuyikho ndoda amashanazo ke mfethu uyafojela mos uthi sekanganga ngokuba mfethu wendabuko kuyikho mfethu uyayigcinela lana mfethu ashayisana mfethu akuphezulu le imfanele uyishayisise la ngokunganda kula madoda amhlophe nawe uthi uyafojela ayisani zamemeza inombolo ashayisana vele ivuma ukuthi manje nami ngiyidalele maphakathi nethambo lakhe le yandoda yesona ndoda ukangaka ngamaphoketi kuthime kunyaka nakanye ube ngamaphoketi ubeka ngamaphoketi ashayisana athi ke siyidalele ke maphakathi nethambo lakho wena bese wena uba nakho ukuthini hey ini nani angibamba sesikushayisisana sikushayisisa size 7 igood candas ashayisana manje le futhi lapho phela sowenzani so uyaphuleka ngoba wena good candas ngithola ngisho wena uyarema nento zakho ufuna ukukhishwa into zakho sesiyithatha ngenkani ayisho mase bakhuluma ngale dali labo bakuphezula ngokungathi bathi phezula ngesingamandla uyangithola ngayo size 7 igood candas ngishort nange havoc uyangibamba and vele bazoyiphezula into zakho yabona kube buhlungu ngokungani uthole leyo mali yabayiphethe la kuwe bayithathe bakutshela ukuthi kuyikho mfethu asinafulish ku time kunyaka ashayisana kodwa ke ngizoba nakho ukuphezula ke leso ukuthi imali yakho bona bathini bathi igabade uyaphushuka ngemali indlela yabo bathi ngizophezula lona igabade mfethu ngithathe ngiliphose phezulu shayise selisikhwebu yadibana shayise selisikhwebu seshayise seliyilo ifulishi lamataliyane sokwazi ukuthi sifulishisa amataliyane esubukhosi sibambekile ebukhosini bamataliyane yashayisana nawe uthi uyayibuza labantu abathini manje sekwenze njani manje uyabona yini lento abayikhulumayo labantu abo ukuyikho bothatha le mali yakho bathi bayiphonsa phezulu abayiphonsa phezulu le mali yakho uyobuya iyinkantini uyobuya iyinsanga uyobuya iugwayi kanjani imali uyiphonse phezulu ibuye seugwayi and le mali yami nithi igabade kanjani manje yayibamba yini ile inombolo abathi abamasha ngazo angibamba bathi ngo6 nango7 so ema 26 la 26 lawo laba ke bona abazibiza ukuthi bona ba amadoda amnyama bango 28 labo ke wona mfethu bathi bona abaceli vele bayaphezula ngilibovu bayithatha ngenkani into yakho kuwe and uma ngabe ubanika inkinga vele obviously kumele kuphume igazi khona lapha entweni ejele laba bathi ama26 bangichaza ngani babuye bakusebenza ngezimhlophe into zakho uzikhiphela wena umniki ngendlela eright yangibamba laba bathi amadoda amnyama bananhliziyo bayathunqala wona mngani wami bese sekhona ke laba abanye ke bathi bona ba ama big 5 laba bathi ama big 5 bona ke benzani bathanda labafana thanda amapapa ngapha bayimpimpi bathi nenyawo nje yes yangithola yonke lento leyo uyabona bayimpimpi macala kufika lapha epolice yasho ukuthi angibongani lapha bekathathela uSmax lapha in yayibona futhi manje bayacabanisa nje bona labo bayacabanisa bese sekhona laba bathi bona babochali
ama-rough tree. Ma-rough tree lezi ezithi ifunga ngomoya. Yangibamba. Lezo zinto lezi angeke uzazi zonke ula ngaphandle. Uzozazi lezo zinto sowukuphi. Solapha ngaphakathi sowubona umqondo wabo. Mara mina into engizokunika yona yini? Masoke wafika lapha kule yandlu leyana yobumnyama. Ungafuni ukuthatha umthetho. Uyangithola? Ungathathi umthetho ngoba lo mthetho lo uyohamba ube inkinga. Ngoba why? Khona lento abathi bagcokisana ama-card box. Gcokisana ama-card box kanjani? Lo muntu lona ukunikeza le nombolo kanti le nombolo akunikeza yona akusiyo le kumele akunike yona. Kushaya ngembombayi. Athi udibana nabo abontanga bakho and esivari vele udibane nabo abontanga bakho. Udibana nabo abontanga bakho bayicele emaphakathi nawe uthi yes indoda isebenza kanjani? Kusho hayi mina hayi ngileyo ndoda ngimasha ngalolani ngiyaqhoma ngiyaphezulu ngo6 nango7 uyangibamba ngangako ngebhutsi lami kanjalo babhele umuntu uhlanganisa izinto ezingahlangani uyangibamba bayijamba kubambe bakubeke la khalindu bese wabuza kanti wena le nombolo uyithathe ebusuku abaje uthi hayi mina nganikwa ilela Grootman 123 bakuthe dalela Grootman la kugcokisa ama-card box. So okuyikho akumelanga nje ugijimele inombolo ngoba inombolo baze bayasho ukuthi lento imnandi ibuhlungu. Ngevele basho kanjalo imnandi ibuhlungu. Ngoba wona uzoyitshela ukuthi wazi ngale oyaziyo kanti akusiyo. Uma uyazi kanjani bakushaya ngonqo or bakushaya ngembombayi? Azi lento injani. Akumelanga uthole umuntu ozofuna ukuthi mhlawumbe sithi let's say isibushiwe nje la ku Four Corners mhlawumbe siyi15. Masi 15 mina ngizofuna ukubiza wena. Ngibizele khoneni sihlale soyi2 bese ngithi ngikunika inombolo. No, ngizokumbombaya. It's either khona lokho engikufunayo kuwe. Either mina ngifunani ngifuna ibhesuki yakho lezi zinto abakulethela zona kini. Or mina ngifuna ukuthi wena ube ucheri wami. Manje wena uthethe yipi inombolo? No, mina ngathi ngithi ngiyabheka. Yabona ezinye zezinto kulento zeinombolo. Akumelanga bakubize grand lapha ubizwa uyazizela kahle uyazizela mina ngathi ngiyabheka abona ukuthi hayi la kumele ngene khona kumele ngene lapha kumadoda amhlophe yini amadoda amhlophe ilapho azibiza ngama26 amadoda amhlophe ngoba lawo awayithathi ngenkani into yakho akhuluma nawe kahle kusha ngomqondo uzikhiphele into zakho nginike vele u26 no ya vele ngihamba ngala ngijike ngoba kumele kuphume inhlavu nawe ke yakuphumela inhlavu no aze uthame mase kumele kuphume inhlavu phela lapha ngisho ilana sekumele kukhuphuke khona amagunya sithi ngifuna ukuthi mhlawumbe ngihlale ngilapha na egate ngisebenze egate sengiyafuna ukushifta lapha egate ngiyaphi ngifuna ukuyohlala namphakathi phela endlini manje izinto zizizele kimi yayibona kanjani izinto zizizela kanjani kimi angifuni ukuthi mina njalo egate sekuyimi ukhuthuza abantu bangitshela ukuthi endoda uma kunjalo landa lo yambhemi lo fika ushaya inhlavu and emoshaya inhlavu lapha sinkulibona vele lithi igazi lapho sengakagunyazwa vele mangishaya vele ngishaya inhlavu vele lizophuma igazi makshayisa amawada lana ngayi good kandazi vele ngima ngawo 7 ngima ngawo 6 and 7 babathe bangishaya vele akumelanga ngithi mama ini mele ngime ngohoshi so shaya njalo hoshi shaye njalo abantu nomile ngohoshi phakamise njalo 6 and 7 yayibona lento le babambe nabo ukuthi ayazi nayo indoda yayifela le nombolo eyifunayo yayibona bakuthathe bakubeke ngapha ende kukula ukhona usazofuna futhi uphinde usuke la uye kwenye level ufike nini le phezulu futhi wena le phezulu ufika sokunjani uthatha isikhathi ungenye indlela ubovu ngoba phela yakhawatheka nazo yayibona lento le ngelinye ilanga bathi kunokushayisana izitimela shayisana kanjani izitimela xabona wona ama26 nama28 abangani into edala ukuthi kushayisana izitimela yilo clever kanjani
mina ngiyi-26 hambile ngaya kuyi-28 akushanga umcondo wanginika into zakho athatha into zakho ngihamba ngayoyithengisa ngitshethe uzobe uthole something mangibuya usatholi next uthatha wena uyifaka kubafweni njengoba nihleli ebukhosini uyifaka kubafweni bathini bathi ayazini liyashona ilanga sizoyijika yonke lento and vele lashona ilanga mayishona ilanga ijikwe yonke lento lena and nami abafowethu lento le ngikuthathe kuwe ngibuye ngayifaka ebafowethini abatshete ebafowethu sengidale ngalo line bathi hayi intwana sesogcwala ngezehlayo ngokuncane nakanye ubhodi esikangako and nakanye ngiphuza igazi lomfowethu ngokungani igazi lomfowethu limuncu eshayisana nawe uthi afojela hayi abafowethu hayi ngiqina amathambo ngiyagcwala thiyo hayi nangempela vele laba mabafika lapha abama bafika vela ababuzi bazofika ngokulwa nathi kumele senzeni kumele siphakame kuliwe yabo uthi kunjani jele lonke seliyalwa endaba yomuntu oyi-1 seyila lonke ijele manje 26 nama 28 nje sekuyaliwa nje uyayibona abakujengakho badayi gcine sekushayisana izitimela wona mfethu uyayibamba manje ngoba la ngeke ngacheck ama news ne bathi indaba zeyiboshwa zikhala ngegawulo bakonje bakhala ngegawulo for ukuthi ngathi libhaya or kumele ba-add inyama or ba-add ini understand but iboshwa khonto bezicomplaina ngayo ngegawulo lasedanyana no azi igawulo lasedanyana kushuthi kwenzakalana namfethu khona labantu abamokolayo into abathi isimokolo edanyana yabo kushuthi mina uzongifakela ipapanyana elincane jabheka lona ipapa lakhe eliningi inyama yakhe iningi ngoba lona uyabhadala edanyana mina ungikhanda iskepper ungikhanda isipoko angithola selongiphakela ukudla okuncane ingakho bagcina iboshwa sezenzani sezithi lento zibiza ngehunger strike yashuthi vele ijele lonke alidli shuthi lonke ijele kumele liphakelwe ukudla okulinganayo hayi ukudla okuncane ngoba lokudla iboshwa lezi sakuthatha lokudla zikuthengisa bese kubonakala ngathi i-department bancishana but wena ngokubona kwakho do you think ukuthi umuntu ugangile wenza into wrong bese uphinde futhi uyocomplaina nangendlela otreatwa ngayo ngoba dawo phela uzo attend isigwebo sakho uzo attend into oyigangile so manje ubona ngathi ama rights wabo aba too much because mina ngibona ngathi ama rights aba too much for ukuthi bangaze ba complainele into ezinjalo angazi ubona kanjani no azi wona bafone okuyikho ngabe sonke siyiboshwa bas lona ngendlela eyi-1 bekungasenkinga leyo bekungasenkinga leyo uma ngikuthi siyazi ukuthi sonke ipapa lethu lincane lilingana nalesithombe sonke alibe ngako but bona ngisho lokho kwenziwa amajita phakathi akusiyi department ikhipha ukudla okulingene wonke umuntu bese bona yibe bekhona ukuthi bashaye iskep azi inkinga yithi kuba yini ukuthi mina masisuka thina siyiboshwa siyifaka abaphathi abayingeni indaba yethu abasithatheli ikopto bathi ayisuka wena isiboshwa ini nani manje kuze kwenzeke lento esifunayo ngcono vele lonke ijele silivale vele lonke ijele ibe into eyi-1 but njengoba ngisho ukuthi wena since ukwafahla uthi ugangile uyogweba isigwebo sakho unikeza ukudla 3 times a day nangabe nidla kayi3 musingelanga ijele petaleni idla kayi2 but then still ucomplain ukuthi ukudla kancane or ucomplain ukuthi hayi ngifuna ipork mina why kumele nicomplain kube nigangile no service gwebo lapha awuyanga ku holiday uye ngoba ugangile no kahle kufuneka baniphanishe Crenshaw no inkinga yabo ukuthi basuke bakutshele mosangena lapha ukuthi unelungelo lokuthi awuyifuni into enjena udla ukudla kuso angisho kunama rasta labantu abasonta kaShembe kunabantu abadla yonke into laphana uyangithola unelungelo nawo lokuthi udayi mina into enjena angiyidli ngidle kuso futhi mawuda udli bakunika nefish mawuda udle fish wena khona yikho into engekho ikhona mawudla ama veg kuphela nje akhona veg yes akhona wena manje inkinga yethu bese thina sithatha mina uphakelayo thathe legawulo ngilithengisa bese seyasokola abafethu basokola abafethu lapha yayibona into ezifana nalezo so manje i-level yakho Brian since ngiyacava ukuthi umjito grand ngiyabona nekhahlamba likhona yini into wena mhlambe oyiplanayo ngempilo yakho from now on because phela manje mhlambe sulanda 40 ke no or nangaki 35 36 years
So uplane ukuyitshintsha kanjani impilo yakhe kubeni sowubheme isikhathi esingaka so na isikhathi esingakanani Nkazi since from 2017 manje so nabo ma 8 years ubhema manje uplane ukuthi impilo yakho uzotshintsha kanjani since usho ukuthi unenqosi and kumele ubabhekele inqosi zakho yabona so far mina okwamanje yeba into ebengiyibhekile solele bengibhekeni ukuthi before June ngibe sengingasekho kule game engiyo manje uthi kufika nje uJune ngibe ngingasekho kule ndawo engiyo manje ukuthi kanjani nini angazi mara ngizozama iplan and ngicabanga ukuthi khona umuntu ongizofuna ukuthi ngiyokhalela abantu ngifuna usizo or no kumele mina mhlambe nabantu babukelile bangathanda ukuthi bakuncede but more especially if ever nawe uyalidinga lelo sizo lelo bozimisele wena ukuthi by end of June ube soyazazi ukuthi ubheke vala manje angisho izinto kumele siziplane from now on okay sithi uyaplana ngoJune uyobloma vala indawo yokubloma bra wami mangingasekho kule ndawo engiyo manje yabona kulento engibhizi ngazo ngizibhemayo indawo zokuhlala zibhaya yabona amareli amareli khona angingahlala kiwo yabona mangingasankawuzi but manje since inkawuza so alikho elizovuma ukuthi ngize ngizohlala nalo yabona even manje nge-25 March manje nge-25 manje I'm turning 36 years May 25 this month I'm turning 36 years yabona ngabe kunoshintsho oselenzakele ngempilo yami but mele uqale lapho wena mina iplanning kunikeza lona ukuthi at least mazithi 26 uplan ukuthi manje sowuzala kabusha ke manje ungalindi uJune ulinde mhlambe ilanga ke wazala ngalo ukuthi okay now nge-26 that old Victor is gone now 26 2025 March ngiyaphusha ngiyaphambili ayikho enye indlela and ngisho okunye noma ungacala ulawo khona but uqale ngokuthi maybe nangabe ubhema 5 ucala ushaye maybe 4 3 2 1 kanjalo yabo kanjalo uzokhona ukuthi umaintain noma ngabe whatever medication ebagayo na ukuthi ube sharp yabona ngakhona ukuthi ube great so wena enye into question engifuna ukubuza yona mhlambe ukuthi i-drugs mawulibheka yini kahle into eletha i-drugs and i-government ucabanga ukuthi involved riding nge-drugs involve why ngisho kanjena wena bafo lento le obviously ilethwa yibo labantu abakhulu leli indlula ama-airport indlula kuphi ngikwenzela example so nangu lo mjida lo wazama lo mjida lo ubani uColani uyabona wazama ukuthi ulwisana nabo labantu laba bama-drugs mele ngabe bamsupporta igovernment yethu nani yahamba naye yabona ukuthi lento ayenzayo i-right bachubeka naye abachubekanga naye benzani bavele bathula bambukelela should vele yapeta should babona kahle ukuthi lento ayazama ukuyenza yena iyabheda kanti yena kwenza into e-right because akunye siyakhona ukubona endaweni ezibhaya ukuthi vele igovernment really is involved kulezi zinto lezi zikanje ngoba kube kumele iphele bangakhona ukuthi bayicela ngiyathola so mfethu angazi una question la awuna next so my prime amagama okugcina ukuthi how can ukuthi uadvise abantu ebafuna mhlambe or abajela ukuthi babo clever since wena sodlulile lapha ecleveni advise nabazali ukuthi how can they be able ukubona ukuthi umntwana angatheka lahla ithayini engingakusho mina njengamanje yabo kini bazali nina abazali yini enibuye nimoshe abantwana nibuye nibamoshe ngani abantwana athi akhula umntwana bese wena kuba uwe oshoyo ukuthi manje soyabhampa uhamba ngeside uyibona ngathi lento eyenziwa yilo bhuti wakho umavototo into right why now ngathi ucala ukubhema in kanti akukho right enye into inkinga yithi indlela esingakhulumi kahle ngayo nabantwana bethu umntwana makacala aphuma endleleni ungamraseli ungambukisi ngabantu mthathe umbeke phansi ukhulume naye kahle njengomuntu omdala umbonise 1 2 3 1 2 3 and okuyikho
nani bafowethu engakafiki kule ndlela le thina esikiyo, ngicela mina ukuthi ningaze nifike kule ndlela esikiyo. Ngokungani lana akekho uclever bafowethu kulento esikiyo. Yebo wena uyayibona ngathi uclever okwesikhashana kanti akekho uclever, uyayibona. Uclever yilo okuthengiselayo, wena onkawuzayo awusuyi clever ngoba sarinto wenzani lo muntu lo wena othenga kuye ukubiza ngeclever okwesikhashana ukuthi ulindeni ufuna imali yakho. Mawucala uflathela ubheka le uyasho ukuthi uyabheka lesilima lesi silonela kimi. Yangithola yonke imali yaso yenzani iphelela la kimi. Yangithola. So okuyikho bafethu mina ngithanda nje ukusho ukuthi ningasondeli la kule game esikiyo. Ngithanda ukuthi ningasondeli kule game esikiyo ngoba akekho uclever la and uclever abiyadura la emhlabeni kangangokuthi akekho iclever ayikho ibar. Sonke siyafana izinto eziyi-one. Kodwa ungaziboni ngathi uclever komunye umuntu, yabo? Angifuna ukukusho mina nje yiloko ukuthi bafethu ningasondeli kulento esikiyo. Yabona wesiphathi futhi ama drugs bafethu udlalelana ikudeni balekani ayabheda awana future ayakubulala, uyayibona, dlalela ikudeni nje kunakiwe. Thank you guys. Akebonga. Thank you bhuti. Yo guys, this is it. Victor aka Mavototo usibekile story sakhe mfethu. Hopefully you're gonna like and enjoy. Hopefully you're gonna like and subscribe to this content, man. So guys, nangabe unayo indlela ongakhona ukuthi uncede ngayo mfethu njengoba shilo ukuthi uyafisa ukuthi ukuyeka nge-26 March. It's his birthday, so ngaba grand ukuthi ukhona ke ukuthi nangabe kunabantu baziyo bangakhona ukuthi batshintshe impilo kaMchita nawe lapho ungakhona ukuthi utshintshe ufake okuncane so that we can be able ukusiza iSouth Africa iphume kule ndawo leyo, more especially you. So but hopefully you're gonna catch the next episode. Every Tuesday we're doing this, like we're doing it for TV. Wolf 925 signing out. Your man. You're pushing your